Kelanturang raris minakadi caritane puniki Risa kewentanan ide yang batariumo raris ide ngundak lampah Yusuf iri kering tengah halah sewaya katon yang ditiang maka sesidang pekayunan ide yang betari umur minakadi genah punika nurekse minakadi alase punika ipun ipengangon sampi sane kejanten nantuk ide yang betari umur Iya diastuna sapunika ring wonten ide yang batari umo kekantenan lingge ide nenten meduwe manah hajrih ya diastun kekantenan minakadi Allah sepunika dahat medur gamo pisan. Nah iya diastun ke kepekantenan kepanggo jurang wiadin pangkung masih ide ngelalu lampah nenten keanggehang antuk ajrih ide ring pikayun nah dan kerasa minakadi pengeder linggih ide sangyang surya sampun sendeh rimpasimo pejantenanane kepanggah raris galah punika kebaos ring dedauhang 3 utawi jam 3 ida betari dan kengenan minakadi gancang pemargin ide sane mangkin saget tarmasa rasa dening ring pekayunan ide irike ide kecunduk yang batari umo wenten nike ipengangon sampi kepanggo